Ba-da-bum, ba-da-bum, bum, bum, ba-da-bum, ba-da-bum, ba-da-da-da, pew, pew, pew. Ama saberaga soidu chu Chris Martin hi sajutero tele rule ani chuan Coldplay band te hi ben to zong zonga anla thiam lo ber ole Andy Byronin Coldplay concert a Thil Thleng awang khan Chris Martin chu khinatum thu a soi chuaka he thu Coldplay zai tu pa Chris Martin in alo shat chuan anui top Andy Byronin Coldplay khinatum ti dan lam shemi ten an lo shat chuan athu boy thelu tum chuan kongro asut wak anrin lo thu an lo soi ve ngala chuta Andy Byron chu anupuinen anin chen pha ani vai chuan anin chen mana a net worth $million somruk atangin million somthum anei zong chan ve mok anupui chu apek hialangai mai thei ti report pakhat chuan alo soi ve boka he thu Chris Martin in alo shat le chuan anui le top July ni som paruk zana Gillette Stadium Boston a Coldplay concert a Thil Thlenga khan Hrilh zwai ila Khazan Khan Andy Byron $1 billion astronomer company CEO le an HR director Kristen Kebot nupui pasal pumlai nei ve ve te chu kiss kema in holo taka anlo in kwa dun nap lai chu lakfu an nikhau maya mi zong huwa lengdang te shat ve lo tura anlo in chai lai di lai chiang fek foka anlang thut mai chu ranglu tuk tak mai camera bi ruk san antum ngala chuta Chris Martin chuan stage atangin oh hole aru kinanin ngai zong ani lo vek point anzak le tukani shim din nalzet main aron kap ngal sak bokani kha Thil Thleng wang khan internet lam chu an phu suawa mim tam tak an panhi be chana siamte mu tur a om teu boka an panhi chu internet lama an rebro ne hle ni rin omlo man chu an dong nem na ro e an soidan chuan Andy Byron nupui Megan Kerrigan chuan in chenfel adu mai baka apasal mirin omlo le lo zet lak atang chuan sumle pai $1 million somthum ani lo po in a company stake 5% chu adam chunga tan zang na dom nan le mipui shiata zakta ka asyam wangin aphut ve tlat ti antar langa heng hi anupuin aphut chan chu an chung komel ati balwang le rilulama har sat na le na ator tir wang ani thu antar lang telbok darkar som sari pani chungin Andy le Kristen te chu an company thona tangin an bang hala an swa le ler ko mana an mani nun nge an nin ti chiat sak chiang hle ni hemi te pani ang hi in lo om ve palani chuan free advice kan khilai zewang jeu man choin in la om ve lo po ani mai theye ma se nang ma ni bak in bum lo in kopuite in bum theye mo in ti lai khan tiang hi mo aza thakin anep thak lu tuk kai chu pakhat chau nei chu a ho riau in ti tlatani le kop kherlawin men deuin hei karin om ve thiam thot lawa min she thiam mai te ti in chhat devin shilla ngai zong ilo nei ve lak lot to si ani pon shiat lo lama do ta in bum te hi a chhalawa an ril ru tak takin min lo du ve ni phei chuan ngoi reng te hian biak du lo top chan soi fia si lawa chen top te hi ti me lo tur mi ril routine te hi a chhalawanya ka soyanga tianga ti chin ho hi chu in heartless thinlung nei lo mishing mol bok ler bok si hi anni du tlang pui chadeva in shil tur hei mi chatak kini ma se ka du na che abau de ya ibial nu bial pa emo ikop pui kha ilo du to lo pal thut theya thilom thei ve kanya hei fall out of love an ti hi nu bui pasal nei ma ngai zong in kara phei hi chonin thilpa ngayanya kan ril ru te alo la het lo thina ma se khatianga khanin kan feelings te alo bo ani poin kan kop pui te kha chadewa shil ve tur thendan tur thlot shelo chan hei mi chatak kini ma se ka du na che abau de ya maklu tuk male I chat lo wang lamani mi alawanya ke ma hi ka thiam lo ka buai thla ka ni hi chu wang chuan samang in thenjai rel mayang tiang chi te pon shil shat ve tur thil hi ngai haule tuk tur ani lo ahun le mun anei vek thil hian mishing kanin ang lo ang bokin kan ril ru po a in chen lawa haute anga kan ngai po hi bi pakhat tan adam chung nat na thlen tu ani thei ti hi sharengila kan ti deu do ani chu kasai tui don tlat kan thupui lama about tan le tong Andy Byron chuan a thil ti swal nge ya po mo phurna le du mi alovin Chris Martin wanga ngai tlatin action lak ala tum chuani Andy hian Coldplay le Chris Martin te chu an privacy za lawa an ti boy wang le mim real routine na thei a phalna po lama salawa an lo siam pha awangin khin atuma thulak na ina soidan chuan Chris Martin in Andy Byron thil ti tum asia che chuan a in sum zo lo chu anui huwa kiss cam wang mai mi pakhatin
khin atum mai chu a ho ati hle ti in asoyani Andy Byron in hetianga ati channia karin chu khovel huapin amwal pho mai sia azak lutuk ti nge na shelo chapo boxi mi zong zong in an mi zathi alana hliani karing mi pa ngai tan chuan za wanga khukral vek na thamania ching box yamo hetiang mi hi engtika ma ni don lo mai la ke chu ama hi chu ni la music video ka release ngal zayang mole a chezonga larmani se nga event tu anga lai takania hausa le si idea ta chamve me hei chorchok to lawang fact check kan soilok anga Thil kal phung le dan omsa soilok ang o concert ticket kan leya kan kalve ni chuan engtiklal pon camera a kan lan ve kan rem ti ti na ani ngala amun chungvel camera cover ve kan ni ti chu soingai lova thil chiang sa ni a mi thiam te chuan hetiang pui pun na concert etc le adang te a hi chuan privacy nei in be sei a theilo top an ti ni hetiang ang huna ticket le nikal ve a ikop pui laka irin amlo lai man chhuwa ini chu privacy in za saklo wa tia lo lung oilo ngot khan omzia nei lo nangma du than na nge ya khamuna kal kha initlat baka athubai thelua chaka du ni chuan Chris Martin in an concert a aman chhuwa arin omlo lai kha dot le thudik lawani thu a fin fia ngai dona a omzia chu anin ngai zon na kha mi puishia ta a phadanga ya ma se atu zo ka ma in an phader box silava insider in a soidana phei chuan astronomer na thokte tan chuan khatia anin chailai di lai mu kha thilmak alo ni ve to lo an office le avela chuan an pu Andy le Kristen te in kar chu a thla an chu tui ber alo ni dai to kha ki scam khan a in nga izon tir lova alang lo lama thil thleng thin chu aron pho lang zo kani an tho pui te chuan makpo an ti velo makan ti chu hetiang em a an mol pho pha zok chu ani Andy Byron hian thu boy thelu atum na chan chu arin omlo lai man chu ani wang ni lovin mi pui million somnga vel zet muwa za theina turang ber zonga man chu ani kha alana ve thlo tatin ni Chris Martin chuan he thil thleng hi mangjang kai zewin an concert le na turakal te hne na shillokin engkim video lak reng ani don thu a shat tir ngalani Coldplay zai tu pa po hi cheskiu ve theriau chiang taka soifuk si lovin Andy Byron an kaptel zewa zeiden heavy top ti chuanin astronomer te pon lim takin CEO thar nein he an company mel bal na hi an thian 5 ve meka chuti ralin Andy Byron le Kristen kebot mani masial mirin omlau tarler te pani pon an swalman an hua na an nei lo ve ve an kopui te ve nen an in chen na tur an boy puya Coldplay te khina tum na la a lawyer te ngein an lo zil let ship boka in mu chwa po tum lo boy thake mai an jam tui hang hop sela mulung mon ro se thavele me he thil thleng hiang kopui nei reng chunga rin om lo hlok lo zia min shat chian tira thil thleng viral pakhat lek wangin dam chunga rim taka kan thora ve sa te po mit khap kar lekin a chiat vek thei dan alan tir chiang hle ani nang enge ingai ve dan Andy Byron in Coldplay khin atum hi mai intinge privacy a soi chung changa khan adik ve riaw lom intizok comment section lama min lo shil ve ru o clear tu du takte invayin hun man nuam vek ule